Ahakoa ngā raruraru o te wā e whakapī oi ana I te waka o te rōpū Torangapū o Reipa. Kei te hāngai tonu te titiro a ngā Māori o te rōpū ki te kōwhiringa pōti o te motu ka tū a te rātau. Me tā rātau whai kia riro I a rātau ngā tūru Māori e whetū. Kua hoki ora mai a Shane Jones ki te ao mārama I muri mai te pūtanga o ana mahi whakapau moni. Ina nei kua rau atu tana rua tāra ki tētahi tūru Māori. Ki tāku nei nei, ko he te tangata tika mō rā te mungapui. Ki tāmaki makaurau. Ki roti a tāmaki makaurau. E ai ki ngā rongo kōrero, aha ko te hiahio Jones ki te whakataitai mo tētahi tūru auraki, ka tuhua ia hei hoa kakari kia Peter Sharples, I runga I te whakaaro, me uhu mania te tangata e tae ana ia a Sharples te tūraki. Te nuingo o ngā Māori kei roto I tau orohe, no roto I a ngāpui. Hoi anō rā he hurahi pēr tēnā mō Shane Jones. Ko ngāpui anō rā e tau tangata. Kāore a Shane Jones I hia ki te kōrero ki a mātou o te karere mo tēnei take, I riro kēmā mita ririnui te kai whakataitai hou mo te tai hauāuru. Kei te mahi au I tāku mahi kei roto I te rārohe, I nā ia tonu nei, kei roto I a hanganui rei te taranaki me rā rohe katoa. Mēnā ka neke mai te iwi ki ahu te ki mai, ki te tono mai, me tū, o kei te pai tēnā waiho mā te wā. I tēnei wā, koira ana ki ngā whakarere kētanga ki te rārangi whakataitai o Reipa, he oi he tau whāinga nui kei wāinga nui I a rino tiri kātine, rāua ko Joanna McLean mo te rohe o te taitonga. I tēnei wā, kei te tūanoa Calvin Davis ki te tai tokerau, ana nai a mahuta ki hauraki Waikato, ne parekura horomia ki Ikaroa Rāwhiti. Kei muri marika mātou katoa I a Piripi Goff, te tūmaki o te rōpū Reipa, e taia ana mātou te rero I ngā tūru Māori katoa. Mai rā nō ko Reipa te kāinga tuatahi mo te iwi Māori, engari I ngā tau tata nei kua kitea he kāinga rua mō rātau I roto I te pāti Māori. Ka mōhio ai te iwi whānui kei konei mātou te rōpū Reipa mō ngai Māori katoa. Hei te marama e tū mai nei ka whakamana tia ngā kai whakataitai o te rōpū Reipa. Roihana nuri, te karere.